Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Bara Bazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omtikim na ahian, sel run pui nei me kani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga cheng sang khat discount kalpui me kani. Tin siam chat ngai a omani po in kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du danangin order thei rengani mi pata mizo mi pa in thuam na shang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng manto taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazar Aizol Beng Rishat na har sa tanayte kumsong paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center. Millennium Center aizol chuan kovel thiam na ngason na ang zelin beng dar thatak omna huna zira mania tongman fiatura in adjust hey. Artificial Intelligence AI mang beng dar te. Battery mang le man ngai lo rechargeable beng dar te anneya. Certified Audiologist hemilama thiam na big degree nei nge yin lo puyang che. Ima mo dan milin du thantur chi shrang oma ilei nu kum engmo chen thengin har sat na inei pon an pui thei che. Beng kom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok beng kwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam na marin tlak le ming cha National Productivity Award trum nga ngot dong to ISO certified ngat Baramati Agro kut swak vokcho chu Mizoram a leithei na omta e Baramati Agro vokcho hi imamo ang zelin anote cho big starter a chan that na puitu grower tal an hun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro vokcho chom vokte hi an thau nalin an sa amuk tha a an sa po a hang bik le tin an taksa a hriselin pul hri le na ta sang laka aveng himin an taksa in nat na shik ado chakhle bok pig feed popular le so feed te hi a that em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a cho hi pek ne mangai lo awangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thara Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thara store dor pui Inchung hall biak inle restaurant manatan avoi khatnan Mizorama fans are luxury designer fan showroom zonuam aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize the ni dining room kitchen bedroom le living room mila omzene design shang ne siamani ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo I living room ceiling chei moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hi ron leivete remote control mangin speed direction le lighting a control theya India Ram hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai kan showroom a atakin ron mu vela achiang zok nge yang phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thereng kan ni e Aizola in chung thua moina changkang le in chena bungrwa chi shang du thlan tur tamsi omna mun man klom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana omringe rondor ve nge yang che in chung chena bungrwa premium level chachung chuang chachang kang chi shang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chwampui safe lines world bank road Fogland Park Khang
Mizoram Sarkar nen in remna an siam angin Opik Pure Organic Private Limited Company in Voina Changkhan Khuangleng Secondary Collection Center a so thing an leitran DP&AR Minister Puke Sap dangan Mizo Zinga All India Service Ling an tlem zelawanga harsat na sukyang turin zirlai te tutual chung ringot ngai tu alava UPSC lam ngai tu thleng turin atsa Trade Union lekun hathok Intel khom Polin Sarkar le puila kalung oilo na an lanti rawangin ram chung hun chen khata nun phunga khailak nual Kumsang hi somhi pali Bangladesh mi puiten Sarkar an pai thak nuwa wa in khan an ram shwai tu tur thangin vote an thak Zonet chung kwate chibai ule oliflal engzami kani a Chanchin Thar ngai thlang u Mizoram Sarkar nen in remna an siam angin Opik Pure Organic Private Limited Company in Voina Changkhan Khuangleng Secondary Collection Center a so thing an leitran Zonet changa Khuangleng Secondary Collection Chairman Pujon Larin Chana Zahau Soidanin Sarkar malak na in Voin Khan Khuangleng SCC a so thing hi Opik Pure Company hian an leitrana so thing hi kezi khat cheng somthum pahni in aleya cheng som nga atlin lo na cheng som paria tu Sarkarin support price mangin so thing shal tu den hena apedon ani Mizoram Sarkar le Opik Pure Company hian tun thlani sari in rin ni liam ta khan so thing kezi khat cheng somli alei turin in rem na lo siam to ma se Mizoram Sarkar in reserve price asiam sa manga Mizoram hundanga so thing leidu an mai lo awangin Mizoram Agricultural Marketing Board chuan so thing reserve price asiam chu atidang lama hemi ang hian Opik Pure Company po hian so thing hi an leive ta zo kani voin bi ka hian Dungtlang Primary Collection Center le Saje Primary Collection Center a so thing buktan ani a procurement masaberatan quintal sang thum le phot tura ruwa man ani a voin khan quintal zaruk vel buk man ani a inrini le pathian ni ti lo ni dang zonga chuan so thing hi buk chho zel tum ani voina so thing buk na hi Khuangleng SCC Supervisor Pubilal Chan Himale Assistant Supervisor Pusilal Parliamentary tenan man puyani DP&AR Minister Puke Sap dangan Mizo Zinga All India Service lingan claim zelawa nga harsat na sukyang turin zirlai te tutual chung ringot ngai tu alava UPSC lam ngai tu thleng turin atsa Mizo Students Union General Headquarters in Andin Champha voi somhi pangana Silver Jubilee voina Aizol Vanapa hola anlom chu DP&AR Minister hian aman puya MSE win Silver Jubilee anlom thei chu alom pui thu asoya zirlai tana ma anlak to na chu chuan omati thule nasale zwala Mizo zirlai te tana tranla turin atsa ani Home Minister ni buk Puke Sap danga hian Mizo te All India Service an inziak tling thei talo chu avei thu asoya hei Mizoram Sarkar tan po harsan na tam tak thlen tu ani ti asoya Mizo te All India Service an tlin miaw lo awangin Sarkar le puin namdang IAS patwai tak tak Mizoram alo thon luta Sarkar le pui du danin district shanga da an ni lo thei lova borsa pa anda ti angaya hetiang bokyan Mizoramin IPS post somni pali an nei meka IPS somni pakwa an omek thunga anzinga azad ve aya tamma chu namdang annia hengmi te hi SP atan lo thei lawa semdar an ngaya district mi puiten namdang SP le DC nei an du lo thu soichin ma se Mizoin an dai miaw lo awangin a boy thak le a namdang thu nei na hnuai an omawanga kutna thok tu zirlai le mi puite mang ang aw o chang thei tu chu zirlai te an ni awangin zirlai te chu tual chung ringot ngai tu alova UPSC lam ngai tu thleng turin atsa ani Puke Sap danga chuan hlotling turin thiam thei ain tho rima zirpei angai ti asoya pol som pani exama ti thazinga ram rongbol tura thutluk na siam thei khop hlotlin na chang om thin lo chu poi ati thu soin zirlai te chu result tha an nei nu a thokrim turin an fit tran che ati an ngai tuana om se adu thu asoya hlotling turin an shisel na mai ni lo an thiam thei na te mang turin atsa ani Home Minister chuan tu hnaya BSF le Territorial Army nalaka adai khop deal tu Mizo thalai an hmulo lek lain Home Guard hnoya pion naruak pali deal tu chu sang ni rual an ni thunga heian an rilru apau khautok lo ti ati lan thu soin zirlai te chu ma ni tan mai ni lo an chung kwa ramle namta na huai sen thara tumru tharale turin asomani MSU President Pubilal khongai zwala po in MSU win pathian kai shwaina changa kumsom hi pangamel an huta chu lom omati thu asoya zirlai tele ramle namtan ding ani angin polrin omle in ngana tlak ani ta chu lom omati thu asoya zirlai le ramle namtan ke an pen zel don ti asoi
Inkom hi MSU Vice President Purolwa Puyan Akashwaya, Secretary Puzodin Sangan Report, Apek Baka Assistant General Secretary Pulalruat Puyan, MSU Sul Nu Clearlet na hun mangani. Mizoram MSME te in Chersham na turarua man Micro and Small Entrepreneurs Excellence Project in Mizoram le Mizoram Entrepreneur Development Forum 2 in Khan Chief Minister Pulal du Amanahong. Heng project panhi hi Confederation of Indian Industry Center for Excellence of Employment and Livelihood le Mizoram Sarkar changdunin an buat sai ania voina INPR conference hola ahon na inkoma hian Chief Minister Pulal du Amachuan Mizo te chu tun ma atanga thiam thil nga tak nam anni awangin MSME lama makhoeng tak an nei ti asoya Nikum Khan India Skills Competition a Mizo Thalai enge mozatin loman andonga kumina po India Skills Northeast Championship a Mizo Thalai ten overall champion anni le boka Mizoram inde chwa aneya na tho tur alo pun theinan heng Thalai skill nei thatak tak te hi sarkar chuan choikan atuma entrepreneur te chu an bana kaya din chwa tir an dua sarkar flagship scheme hand holding mangin remchang siam sakmek anni ti asoi Pulal du Amachuan Mizorama MSME nei tu te po skill nei tha mania ezon na bul lo chana thataka local pui to te annia tuna andin huna changa sang le zwala an thlen theinan he project hi buat sai ani ti asoya khovela changkang zela sumdon dan changkang jok apiang molmol renga MSME te po mason zonga an kalve zel lo chuan an hnung tol mayang ti a hlo omawangin an mani kongko mu tur hian CII tuka cha India a omlova CIICL hian state danga po hetiang malak na hi an kalpuya an hlok pui hle a MSME nei tu ten manchoya kal an in chu hial thinlaya Mizoram ero Volvo Group lamin CSR manga asen sawan tumsak chu thilom tak ani ti soin CIICL le Volvo Group chunga lom thu asoyani Chief Minister in a hontak project panhi te hi Mizoram MSME nei tu an na thona lama mason zel du te tunlai thiam na thar berber nen in tuai siam du te ta na buat sai ani a mithiam zok te nen an mamo soi ho na po siam sak ani do na kum khat chung kalpui photur ni in mi somsari training turat han anni Inkomi CII Executive Director P. Shalina Thapa Inakashwaya, Volvo Group Trust, CSR Director Pujivi Raule, CII CEL Director Pushivek Guru Baran Tepo Inthu and Soyani. Supply Minister Pubilal Sanzovan kumsang ni somni pariat kumtir chawa aizol khopuyami enge mozatin pipe manga inchunga gas lakna pipe natural gas an manthei be sei ani ti asoi Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department le Tripura Natural Gas Company Limited Changdunin vo ina miniko ATI auditoriuma sensitization workshop on city gas distribution an buat sai to Supply Minister hian ahman puya Ruamandan chuan Tripura atanga Mizoram gas pipeline phumeka na thoktu Indradanush Gas Grid Limited in Nakuma si mui thleng pipe phum tur an zawanga chumi atang chuan Tripura Natural Gas Company Limited in Aizol le mamita pipe natural gas chu mipui chauka thleng turin an thlung vele ang ti ania IGGL in na an tho zo nuwa chau TNGCL in na an tho chan chuan gas pipe chu an man hardon lutuka wangin ngai tuana thar an manga IGGL in na an tho mek lain TNGCL po in thok ve se simuya gas pipeline terminal an honrualin aizole mamita te man thengal ni se an dua chutiang ani chuan kumsang ni somni pariat kumtir chawa chuan aizol khopuyami enge mozatin pipe manga chauka a gas lakna pipe natural gas chu an man thei an be sei ti soin TNGCL te chu chaktaka na thok turin an ngen ti asoi Pubilal Sanzowa chuan January thla a Tripura atlo tuma athil mu te churo puya ti rwalin Mizoram tan arwal o thlak ati thu asoya kumsom thum liam ta an thlir kir chuan Northeast State zinga Tripura chu state thangna saberani a kumsang ka zakwa somkwa pani atang dai to khan piped natural gas an lo mang to a Mizoram le Tripura chu state in chen anni angin anti dan tha te la chhong ve tur le nasazo ka energy lama anin to del zel theinan Mizoram sarkar chuan thatha lovin na athok don ti asoi TNGCL Managing Director Pu Pralay Patra po in India Energy and man tamber non-renewable energy chuan an energy man zong za somriat atanga somriat pangavel a o a sarkar le pui chuan kumsang ni somthuma chuan renewable energy atanga energy siam chwa chu za paruka changa pasari atanga za sompanga atipun atumek thule chumiatan chuan city gas distribution chu thilpoi mo tak ani thu asoi Inko Mahian Supply Secretary P. Teresi Valashwai le Director P. Saizik Pui te po in thu an soya
TNGCL technical expert 10 City Gas Distribution chungchang an soifia zona le chan na hun man ani bok he workshop a hian sarkar department na thokte NGO IO tele zirlai te an vain mi za somsari vel an telani Kortha Forest Division na thoktu ten tu nai khan dan lavamau tol ruk le thingki ruk an man Kortha Forest Division na thoktu te hian pathian ni zan khan luimo ya tanga asam lam panin dan lava mau phur a ti thu an don bo zuin middel luibula dan lava mau phur na lir theile an mau phur te chu an mana dan anga malak ani theinan department ven him na hnuaya an da tha ani Kortha Forest Division na thoktu te hian tho chan ni zan khan luimoi tik plantation a dan lava thingkit an ti thu an dong le a hei bo zui ngalin dan lava thingki ruk te hi an man ngala thingki tu te ero an tlan chiat manawangin tu te nge an ni ti an shemai theiri lava heng mi te hi shat chua man nge tumin ma an lame kani Kortha Forest Division chuan ramngo ti chereu zonga dan lava chet na laka khautaka dan ken ko zel atum ti an soya an malak na hian mi puite thlop turin an nge nani Mizoram State Medicinal Plants Board in Rampuma na thok chaloman third best performing state award adong Sarkar le pui Ministry of Ayush Noaya National Medicinal Plants Board chuan kumsom ni panga atlin lomnan nimin kha New Delhi a National Symposium Chintan Shivir on Medicinal Plants abuat saya heta hian ramchung state tina State Medicinal Plants Board te na thodan te fung sang mangin best performing state loman hi sem ania Mizoram State Medicinal Plants Board Directorate of Ayush chu best performing state a pathum na athlan ani Loman hi Mizoram IO in Mizoram State Medicinal Plants Board Chief Executive Officer Dr. Lel Khongaile Consultant Dr. Laram Wanasai Lauten andonga pakhat na chu Madhya Pradesh ni in Kerala chu pani na ani Education Minister Dr. Vanal Thanahova School Education Department how to te vo in a chukhom in zirtir to jinga mark sheet le certificate nei fel file laute chui zuya atul ang action lak an rel Miniko Secretariat Conference Hall la Education Department Mathodan clearlet na hian Education Minister chuan sikula thokten Vidya Samiksha Kendra VSK a attendance pek that angai thu asoya an na tho chu online na adu apiang mu thein omse na thok chalo aveng don ti soin VSK mangin an na tho the chin chu nor san the ani thu te Google Map update lote chu an grand don tur te mundanga pek le mai thlenga malak atul thu asoya LDC in dailo na chu sarkarin lak phalna apek to chin ba ka deal bet le tumani thu le exam center school te mamu na po phushuk thei be sei ani thu soi Dr. Vanal Thanahova School Education Department how to the truth khom na hian zirtir to zinga mark sheet le certificate nei fel file lo anom thu report ani a heng te hi chui zuya atulanga action lak an rem ti a zirlai buthar buat sai ani dan le zirlai buthar chu tu na manlai nen adang lam don thu te no pangte chu by heart ringot lava chik zo ka zirtir dan tur te milem drama le field trip atam thu te no pangte chu anton shat mangthiam tur le zo na zo thiam tura chertum ani dan te soilan ani a polnga le polriat zirlai ten tun promotion exam atangin zona inangan chandon thule sikul zasari somsari a he zona thar hi chan ani thute result chu SCERT a lak khom ani tur thu te soilan ani thutkom na hian education consultant Reverend Dr. K Thanzawa Mizoram Education Reforms Committee Working Chairman Professor Lelbiak Dikinam te School Education Officer te SCERT le MBSE Officer te antelani Pusi biak mu nga kumsom ru pakhat chu wa in chanudar ni vel khan longtlai bazara lairam hotela room pakhata thi mu ani longtlai zonet correspondent to dondanin pusi biak mu nga hi Assam Regiment pension ani a chena bulfuk nei lavin longtlai a chum te ina omlor china voina arwang an charna lairam hotela hian February ninga atangkhan room number som pakhat na aria kani pusi biak mu nga hi hun engemaw chena re to awangin voin chundar som pani vel khan hotel na thokten an ngai vena chung lama a in kal na wangin ventilation le room dang ne na in pindan na chung lama tangin an lon liama ama hi bukhup zongin alo mu a amar alo om to lo ani hetil theng chungchang hi longtlai police chil ngal ani a police ten atulang angin an bo zui ngal ani longtlai zonet correspondent zona changin police ho tu te chuan pusi biak mu nga taksa hian soi sakna emo liam emo mu ani lo thu an soi Police le Longtlai Bazar Branch YLA malak na in arwang hi Longtlai District Hospital a endik tura la kania
arwang hi afarnu pisuizi longtlai bazarin aladonani Rajya Sabha member puke vanlel venan aizole sairang inkar 4-lane kongpuile nathia le sai si chwa kongpui siam turin sarkar le puyangen Parliament budget session nei meka puke vanlel vena hian vo in khan 0 hour thu asoya nathia la tanga Myanmar ramri kong pahni nathial tarpho khoshi cherhlun thingsai bualpui age sai si chwa kongpuile nathial tuipui di darzo south vanlai phai sangau pangkhwa sai si chwa kongpui te chu National Highway yapuang ve turin sarkar le pui angena kumsang ni somni a Myanmar sarkar in Chin state khopui hakha achanga India le Myanmar ramri sai si chwa thenga double lane kongpui ansial zo to thule sarkar le pui Ministry of Commerce and Industry in sai si chwa ramri in sumdon ton na mun te naw border hut apuang to chungin kongpuin alapolo thu asoya he kongpui hi sial tlanga National Highway yapuan ani chuan Act East policy ti hlotlin na atante ramven him na atan le Mizoram tribal mipuite eile barama anson na atante atangkai tur thu asoi puke vanle vena chuan sairang rail station hon thar ani atangin aizole sairang inkar lir thei tlan zat apun pha na sat thu soyin tuna kongpui ommek National Highway number 54 chu azau tok lo thu le arang thei angbera 4-lane kongpuya siam atul thu asoibok Mar Students Association in Sinlung Hills Council noya pion lak na Sinlung Hills Council pon lammi hlir lak an ni ti soin hemidulo na lantirin vo in khan Sinlung Hills Council pisatwala an pungkhom Mar Students Association member te chu tukindar kwale achan ve khan miniko Sinlung Hills Council pisatwala an pungkhoma Mar Students Association Joint Headquarters Aizol chuan Sinlung Hills Council noya pion lak na an area mi pakhatma lak an ni lo chu an shathiam lo ti an soya Mar nam thisena an lei Sinlung Hills Council chu area pon lammi ten an palzut ni an sha thu an soi Mar zirlai pungkhom te hi chomadar som pakhat khan Sinlung Hills Council Chief Executive Member Purikil Remsang anen anin bia a zirlai pol hian lekha an pek nuwa an trin dar zui ani Mar Students Association hian vo inve khan GAD Principal Secretary nena Sinlung Hills Council nalaka anlung oilo na hi an thlena a copy hi Chief Minister le Sinlung Hills Council Chief Executive Member nena an pek baka Advisor to Chief Minister Political Pulamwan puyapunte nena an pebok BJP Mizoram in vo in khan Union Budget 2026-27 zirho na an buat sai Aizol klapa Union Budget 2026-27 zirho na Social media and digital influencers meet hi BJP State Joint Treasurer Pilar Remsangi Fan Ayin Akai Shwaya Patsung University College Assistant Professor Pu Daniel Lal Ompuyan Union Budget din mun asoifia budget siam ma in economic survey nei masak chin ania chumi atang chuan budget churwa man ani tlang pui china chu economic lamzir mi te chuan an ngai poimo le clear chin ani ti asoya India chu na satakina thang meka Union budget thara chuan Mizoram poin an chantur atam deuh thu mithiam te soipo an shenwal to a heti rual hian Mizoram chantur atam na chan chu sarkar lai malak na wang nilavin sarkar lai malak na wang emon nilavin sarkar lai puin criteria for distribution of central taxes manga state tinte chantur asiam wang ani ti an shiat atha a tute emo ina politics khelnan an lo man chu ate fungdik ani lo ti asoi Pu Daniel Lal Ompuya chuan tunlaya scheme langsar le lar tak mai VBG Ramji chungchanga niza somni panga inhlo na tura hian state matching share angai dona wangin Mizoram ang state retheite tan ani na ang tur taka inhlo aharsa angem ti chu zona omthei ani thu asoya semiconductor 2.0 manga technology manga sumlak lu tumna alian le a digital le animation gaming film music design le digital content manga nasiam te tum ani a hei orange economy ti ni in soi a hlo hle ti asoi MSEX le AIDS Healthcare Foundation India Cares Changdunin HIV AIDS dar zel turven konga malak na atan vo in khan Aizol two-wheeler taxi driver association nena condom a na jacket and sim MSEX ho tu te chuan Mizoram HIV kai mu chwa zinga za asom sari vel hi mi pat mei chiat na man kholo na atanga kai ani a heng zinga atam ber chu thalai kumsom panga atanga kumsom li inkar an ni ti soin HIV kai mu chwa hi mi her le lebler an ni kherlava mi pa ngai tak khotlang le ko shana po mi tangkai tak an ni furti an soya rampuma state le
UT tina mi pui omza ta tanga chutin Mizoram HIV kai chu za apani point pasari panga zet atlinga hei hi rampuma chorwal aya asan da yawangin HIV dar zel turven nan M6 AHF India Cares le ata changho chuan amamo tu ten anmamo huna ulsam taka kondom an lak mai theinan ata member tekal tangin kondom warle zwalin mi puite hena an semdon ti an soi M6 ho tu te chuan HIV dar zel tur ven na thaber chu nupui pasal nei ma ami pat me chiat na man lo le nupui pasal nei to le nula tlangwal tan mani ko pui te lakarin ani ti an soya mi pat me chiat na manglo theilo te chu HIV ba ka sex atanga na dang in kai chon theilaka an him theinan kondom mangthin turin an cha ani lunglei not bial tu MLA puvimal som twangan abial chung kongkam bazar pahni ani zung chakna mang kolphetha wa thar chu wa in khana hong ni zung chakna mang kolphetha himal sen le mual thwam not bazara vu ani a na hi MLA fund ba ka selco foundation le neida changho malak na a tho ani voina honna in khoma hian lunglei not bial tu MLA puvimal som tawanga chuan selco foundation le neida nen tho ho na tha an nei chu lom omati thu asoya lo nei tu ten an thlai thar te ol samjok le tun lai changkan na zul zuya an zuar chhuak le an vong thathei tur chu thil hlutak ani ti asoi in khoma hian selco foundation Mizoram ho tu pulal nun tawanga kolni le neida cluster manager pu arlel rambe sayate po in thu an soya heng kho pani a khotlang shwai tu le tlom ngai po sang ai o ten hunan man pui ani Government Tenzol Primary School 1 in Vain Khan Kumza Antlin na Centenary Anlom Government Tenzol Primary School 1 hi Tenzola zirna inding masaberle upaberania kumsang kasakwa somni paruka din ani voina an kumzatin lom na hi headmaster mo phurna latu pupi si ro kungan akashwaya aman puitu Tenzol Joint VC Chairman pubilarin liana chuan kumzatling thei sikul chu Tenzol mai nilo Mizoram tan ro hlu atling ti asoya he sikul atang hian mi hlotling tak tak an lo chuak to a ti changtlun zel ani theinan sarkar khotlang shwai tu le mi puiten tran an la ka theitop an chwa zel atu ti asoi in khoma hian he sikula lo thok to chin pension to te khotlang shwai tu VC le NGO IO ten thu an soya zirlai ten special item an neya tlaya centenary lom na ruai an the ani Longtlai Borsa Pudoni Larwat Sang Hovin District 22 ten Vain Khan and District Chunga centrally sponsor scheme mga department sang malakdan and clear ho Longtlai District Conference Hall chut khom na hian Borsa Pudoni Larwat Sang chuan Longtlai District department sang abikin centrally sponsor scheme kalpui tu te chu an malakna anin shiat po ton achul thu asoya chakzo ka mason tur le harsat na an nei te su kyang tura thunei tu sangzo ka thlen ngai te po in shiat tlan pui atul ti asoi thukhom na hian department sang samagra shiksha abhiyan AHNVT Commerce and Industries DCSO PWD Women and Child Development District Child Protection Fisheries Government Longtlai College ADMA Forest Wildlife Division Agriculture Horticulture le RD Department ho tu ten CSS noya an malak na le machopte an soifi ani MNF Party in Mizoram Independence Puan kumsom ruklin chu thale March ni atangin anlom chandon Mizoram Independence Puan kumsom ruklin lom natura organizing committee chu an chairman MNF Senior Vice President Nibok Dr. Arlal Thanglia kai shwayin Voin Khan MNF Pisa Namrun President Chambera an chukhoma Dr. Arlal Thanglia na chuan Zalen na fam kim mizoten an nei na tura nam pasal thaten sulnu an hnut chha chu an kalsan athiang lava bul lo tan ani to angin thang tharten amei mit lo nan an somnun zel atul ti asoi organizing committee chukhom hian diamond jubilee chu ani tak pathian ni ani awangin alom tan na hunatan thale march ni an ruata hemini hian aizolwana pa hola ro pui taka man tura ruwa man ani a diamond jubilee lom na pui berle akhar na chu nakum march ni ani tura ruwa man ani Mizoram Baptist mi papol MBMP in khom pui thleng tu tur South Van Lai Phai khotlang hna South Tui pui bial tu MLA puje jelal pe khlu an bu fai quintal som rukle solar street light somni ape MBMP in khom pui voini na chu naktuk zirtop ni zana tanga pathian ni zan thleng South Van Lai Phai nei ani dona he in khom puya hian thupuyatan khovel mamo iswa krista ti man ani dona speaker ruat bik omlovin misang shangin pathian thucha an soidon ani
inkhom pui nei na tur pandal chu adung fit za somli pariat le awang fit za som paru kaliana sakania palai sang thum chuang leng thei tura duan ani MBMP inkhom pui an thlen tur chung changa organizing committee shwai tu te chuan an bial tu MLA puje jelal pe khlu an thei top achwa pui pi alama bu 5 quintal somruk le solar street light ape chu an lom hle ti an soi Natil District ta South Vanlai Phaya JJM manga an khotui lak na le in hlanna jal arpan diwas chu nimin khan man ani South Vanlai Phai Community Hall la in khoma hian Natil PW Watson Division EE pula shwai tluangan JJM scheme manga tuilak na PHE in an siam chu South Vanlai Phai Watson Committee kuta ahlana PHE in an du ber chumi puin tui thiang hlim hiang nar taka an don ania JJM noyan hatho khotlang kuta an hlantak chu Village Watson Committee po in thatakin an enkol an be sei ti asoi in komi PHE Nathial Watson Subdivision SDO pulal mangai zwalan akai shwaya South Vanlai Phai VCP pu eflal du ama po in thu asoyani Khozol District ta sial ho khwa po JJM manga an khotui lak lom na le in hlanna jal arpan diwas nimin khanan mang sial ho community hall la in khom hi Village Watson Committee Chairman pu H Lal Minglu an akai shwaya Khozol Irrigation and Water Resources Department SDO District Water and Sanitation Mission Member Nibok Pularwat Kiman Aman Puya tuina hum hal ko nga mi puite chu tran la tharzel turin at sa ani inko mahian PHE Khozol Watson Division EE lian tuang cho tele SDO pu Freddy Vanel Muan omate po in thu an soya JJM noya hian sial ho ka chung ko zanga somni ne na tui connection a thlona pe ka ni a nabart noya raifan lui tui chu ni zung chakna manga pam chwa ani Zarkota JP Career Point in Dunaya MPSC in Mizoram Combined Civil Services Exam 2025 result ati chwa anzir lai lotlingte Nizan Khan an choimoy Hotel Regency Conference Hall Zarkota zirlai lotlingte choimoy na inkhom hi Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thanan Ahman Puya zirlai lotlingte ne na lompui na le choimoy na ahlana ni inkhom hian JP Career Point Director pu Israel Remruatan an Coaching Center din chan kalphung le prelims atanga mains exam an kalpui dan tlang pui a soifia MPSC Chairman Louis Pujesi Ramthanga IAS retired in fuina thu asoyani tunaya MPSC in Mizoram Combined Civil Services Exam 2025 result ati chua khan JP Career Point zirlai som anin ziak klinga MCS ami pali MPS ami pathum MIS ami pahni ile MFNA ami pakhat an tlingani khotini lo clear hawang State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Chinchia danin vo in khan aizola kolum library in Celsius degree somni pali ania avo berlai in Celsius degree som parukani naktuk zirtop niya chuan kolum library in Celsius degree somni pasari vel avo berlai in degree som vel ani rinania jingdar nga le minute som nga pali ani achwa kanga tlaidar nga le minute som pathuma atlali ang khochin thirlok na IMD Aizol Center in mulok danin naktuka Mizorama khwa thaturarin ani Faknahun ilaw manglokang St. Anthony's Higher Secondary School chuan kumchang ni somni parukatanga sang ni somni pasari academic sessionatan class 9 atanga class 12 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent pho chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adangte ropui takaman pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hroina skula hian admission rontivero le Chalai te tweety songs next time aswake jackpot siam cheese ball le fireball kur insum du so voi khat ai lai zong chang e yang entik lai po ai chi jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang aom cheu mule ihun lutak manchang kainan jackpot snacks Kia, movement that inspires.
Kimte enterprise kulikon ngai zela square pipe round pipe le rectangular pipe in chong structure railing bar le chitang sang sang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole in chung rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sari chung kan lozwar to a mani do za ti se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Eurocard UPVC material in rwatui lo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Rampum hua pa trade union le kun nathok intel khom pol ten sarkar le pui la kalung oilo na anlan ti rawangin ram chung mun chen khata nun phung a khailak nual Indian National Trade Union Congress All India Trade Union Congress le Trade Union liandang engemozat baka samkut kisan morkha le kut nathok tu intel khom pol dang ten rampum hua palung oilo na anlan tir na hi ram chung a labor court thar man chung chang te tun na ya insum don ton na konga India le US in rem na te niza in lo na thak tum na te Public sector banks le state and coal enterprise mimal kuta da tum na du lo na ani a rampum huapin bank te chu dananga hon ni ma se thok tu ten ban thi an thlo pawangin na tho a khailak nuala Kerala Odisha le Asama te chuan cholpuan ni lo ma se zirna in engemozat khar ani baka public transport veivak atlem hle a heti rual hian khopui lian zwala te chuan nunphung pa ngai a khailak pha lutuk lawani All India Trade Union Congress General Secretary Amarjit Kaur chuan voina rampum hua palung oilo na lantir na hi banking insurance transport mishing le na tho na thuang sang sang atangin thoktu vaibel che somthum chuangin an thlop thu le district zarup chuanga lung oilo na hi lantir ani thu asoya kutna thoktu intel khompol samkut kisan morkha convener Hanan Mola chuan tun naya India le US in rem na a sarkar le puin kutna thoktu te aphat san le he in rem na nuaya US atanga zalen taka thai thar lak lu ani tur chupoi ati thu asoya he in rem na chungchanga thudik tok lo thedara Union Commerce and Industries Minister Piyush Goyal chu puin bang tura an phut thu asoya ni Parliament budget session chut ko meka Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi an US ne na India shalle thildanga sarkar le pui apuna awangin MP atanga Rahul Gandhi ban na turin substantive motion thelu ani Lok Sabha chut ko meka Congress shwai tu Rahul Gandhi hian insum don ton na konga India le US in rem na atuyal thei mai baka data le energy kai noi thila US ne na thune na pe a apua hetiang in rem na in tluklang lo tak athlen theina chana US in sarkar le pui adan cha wang ni asoyin BJP sumhu na le in rail bol na ven him na turin sarkar le pui chuan US ne na India ashal ni in asoya hemi chungchang baka hian Epstein files sa Prime Minister Narendra Modi mai baka Union Minister Hardip Singh Puri le Anil Ambani ming alang chu US in India ne na in rem na konga karafunga ta na man ani thu asoyani tun naya Parliamentary General Naravin le khabu chung thu atarlan nate US ne na India shala sarkar le puya pu na le Epstein files sa in nam noi na neya sarkar le puya pu na chungchanga hian BJP MP te chuan thubel chian do lo le fiana omlo manga in pu mo na ni a an ngai awangin Lok Sabha Leader of Opposition laka hian Parliament in kai shwai na bot sia apu na privilege motion thelu an tum zet nu awain khan BJP MP Nishikan Dubey chuan Rahul Gandhi laka hian substantive motion luta he motion a hian house sunga Rahul Gandhi thu soi chu mipuire rushwai koi tumna ani thute rampona Soros Foundation Ford Foundation le US 8 tenen sarkar le pui phia ruk natura thokho anga pu na baka India le US in rem na le Indian Army chungchang ram ro rel na do dal zonga chong chwa ka pu ani a he motion a hian MP atanga Rahul Gandhi ban na mai baka dam chunga in thlan chu theilo tura shem na le house chunga ache dan chui chiang tura Parliamentary Inquiry Committee din rotnate atelani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma an Reserve Forest wam chunga dan lava cheng te chu no chua ram leilung fa dik tak te ne na ram pek ani tur thu asoi voina tu thar thedar tu te akom na Assam Chief Minister hian tundin huna Assam wam chung Reserve Forest a biga noi somni paruka changa noi somni pasari vela zawa dan lava cheng an omek thu asoya heng ram te hi anei tu dik tak ram leilung fa ten an nei theinan pata siam ani tur thu soyin hemiatan hian ram biga noi somni vel ruwa manani thu asoya dan lava Reserve Forest chunga chen na mun biga noi khat sing ni changa chuang lak le to ni in malak chunzom zel ani tur thu asoi
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Supreme Court thupek angin heng dan lava Reserve Forest wam chunga chengte dap chwa be pui thak na turin Forest le Revenue Changdunin Joint Committee din ani tur thu asoya he committee hian dan lava Reserve Forest wam chunga chengte chu in saseng turin ni sompanga chung in soifiana hun an pek nu a an chen na mun nei tu an ni ti an fin fia thei lo ani chuan dan anga no chu an ni dona hemi chung chang khin let na enge mozat lut chu Supreme Court hian a hnol ngalani Central Board of School Education Ruahman angin kumkalai meka CBSE Noyapol sompani board exam paper endik na atan computer man ani don CBSE Ruahman na angin po sompani board exam paper endik na atan on screen marking call man ani dona Ruahman na angin answer paper te chu portala call mga scan lu ani anga he call hian mark pek swal emo pek mai emo asya thei ba ka mark bil khom thlengin apui dona answer paper endik tu zirtir tu tepo in center pan kher ngai to lovin mani sikula tangin Oasis ID mangin internet kal tangin answer paper an endik to don ani CBSE hian an hnuaya sikul te chutluang taka zirtir tu ten board exam answer paper an endik theina turin sikul computera Windows 8 le aya sang mangtur le RAM 4GB chintal mangturin a shatira internet connection mumal tak 2 MB per second aya tlem lo le Kol petha chatlak wanga khailak theina laka inven na turin UPS nena thunzom baka lekhapoi mo honna Adobe Reader kol sa thep turin sikul te hi asyat tirani fatna honi lo mangle lo kangu biakin le sumdon na huna manchi central air condition chu olsam tikin Mizorama kan siam theita e pung omlo olsam tikin installment in kan pethe heske mi Mizoram tan chawa siam ane Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? kumsang ni somni pali a sarkar pai thak ani nuwa atum khat na turin voin khan Bangladesh mi puiten ram shwai tu tur thangin vote an thak tukindar sari le achanve atang khan Jamaat-e-Islami candidate Mohammed Naruzaman Badal thina awanga in than thul na mun sherpui bial ti lo bial dang zani somkwa pakwa in than pui hi huai hot ani a Bangladesh a hian vote nei mishing maktadoi za somni pasari point pasari omin voter zinga za somli pali chukum som paria ta tanga kum som thum pasari in kar ani a rampuma vote thak na mun polling station singli sangni zasari somruk paruk roa manni in mun singni sangli vel chu munral muang lovapuan ani a Khulna biala party kara buaina tenaut swaka Bangladesh Nationalist Party shwaitu Muhibuzaman Kochi chu athini asoyani a daka mun chen khata bompuak thom shat tur a omrwalin voina vote thak na hian chiat na lian tham thleng shat ani lova ven himna khauzo ka kalpuina turin security personnel noi kwa singa sangria da ani a vote thak rwal hian ramdan puya sarkar pai thak na le sarkar thar din na chungchang tarlan na tur July Charter referendum a vote thak tel ngal ni in pink ballot ruwa mantelani a Bangladesh in than puya hian vo in tlaidar ni thleng khan vote maktadoi za somni pasari vel omatangin vote za somli pasari point pakwa pakhat atlato a vo in tlai khan vote hi thak zo man be sei ni in vote char chunzom ngal ani dona in than result hi naktu ka puan tura ruwa man ani
US President Donald Trump and Iran nuclear policy chungchang indor na chu chunzom ani tur thu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ashil voina thu chwa asyama US President hian White House a Israel Prime Minister nen anin komna a thil rel lian tham a omlo thu le Iran nuclear policy chungchang US le Iran indor na a inrem thei ani le ni lo sha theinan in biak chunzom zel adu thu ashil ti asoya Iran hian inrem na an pom theilo ani ero chuan enge thleng chunzom an shiat mai tur thu soin indor na atlol awangin Iran hian midnight hammer be pui thak na an lo tor pha to a tun tuma hian ngun thluk zoka indor chunzom thei ani abe sei thu asoya Iran chungchang bi ka hian Middle East ral muan na tura malak na chungchang te abik takin Gaza a malak na chungchang an soidun thu asoya ni Nizana White House a US President Donald Trump nen an inkom na ahian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear policy chungchanga US le Iran in biak nakalmeka US chu khauzoka malaturin angen ni asoi ani a Israel ta na Iran in lo omathen lo nan nuclear ral thuam siam chwa khapsak pia lama uranium songbol na le Iran missile program khwa khir na ba ka Iran in a chen omram chunga helpol atho puina ti top chungchanga malaturin US hi angen ni asoyani a nizana anin komna hian tumdang anglo takin Israel Prime Minister hian thuthar thedar tu te akom lo mai ba ka press meet shat lovin White House a hian aluta voin thlengin inkom na chungchanga hian thuchwa alasiam lawani US President Donald Trump an indor na chunzom adu thu apuan zarwal hian Iran chevela US indolonglian ada pani na diturin aircraft carrier strike group USS George H.W. Bush chuan voin khan Virginia tuipui kamatangin Middle East lam apandona Middle East a USS Abraham Lincoln F-35 indo thlo theina le indo longdang engemozat omsate azom donani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov and India in Russia atanga tuyal theilak lu ati top tur thu chu India ram shwai tu pakhat ma in an lapuan zar lo thu le US President Trong comeback an la shat lo thu asoi Russia Parliament ro rel na hiam zok State Duma thut khoma Russia Foreign Minister hian in sumdon ton na konga India le US in rem na puan zar ani hnu a India in Russia atanga tuyal theilak lu ati top tur thu chu vo in thlengin US President Donald Trump Trong kam atrangbak in shatur ala omlo thu asoya hemi chungchanga hian India ram shwai tu Prime Minister Narendra Modi emo shwai tu dangin emo thule hlapuan zar an la nei lo thu asoi Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan chia lak le shek na manga India le Russia tho dun na ti chia tuma US hi apua heti mek lai hian nikum December tha a Russia President Vladimir Putin an India atlo khan ram pani tho dun na le in lai chin na ati ngel nge thu asoya India kai shwaina hnuaya kumina BRICS thut khoma po ram pani IO te an indor chunzom zel tur thu soyin ram pani tho dun na chuan tiam chin anei lo thu le India in huam chen Russia chuan athleng pui zel tur thu asoi India Parliament budget session thut khom meka sarkar lai pui IO in Union Commerce and Industries Ministry le Union External Affairs ho tu ten rampo na changa tuial theilak lu na chu khovel boruak in lum le thlir chungin atlom le tha apiang lak lu ani tur thu Parliamentary Standing Committee hena an lo thlen to a sarkar lai pui IO atel Union External Affairs Secretary Vikram Misri chuan he thut khoma thurel te ba ka India le US in rem na chungchang a puanzar rem chang ri lo a omnual thu asoya heti rualian sarkar lai pui chuan thutluk na siam konga ramta na thatur angai poimo masak ber zel tur thu asoyani Pakistan Defense Minister Khawaja Asif an Afghanistan indona US atho puina chu Pakistan ti swalian tak ani thu asoi Pakistan National Assembly thut khom meka Defense Minister hian US in Afghanistan indo na vuak veta Pakistan achor changkai thu US Secretary of State Louis Hillary Clinton in alo puan zar to thu tar langin US in Afghanistan achwa san hnuwa atho pui Pakistan hi alam chia ta ka wangin Pakistan din hun achiat pha thu asoya US in amamo hun chungin thatakin indor ma se mamu ani lo hnuwa ero mong ek shuk na anga pai thak ani thule tundin munarol rala chet na hluar na chan chu Afghanistan indona a US atho puina shin chwa ani thu asoi Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan ramshwai tu masa pani Zia ul Haq le Pervez Musharraf ten Afghanistan indona a Pakistan an hnu lu na chan kha sa khokai hnoi thil ni lovin ramro pui ti lung oi tumna ani thu asoya
vo in thleng rol rala chet na hluar na chan chu heng shwai tu masa te ti swal wang hi ani thu asoyani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani Get bored and hungry, come but our minds correct. Need something quick and easy, got no time to wait. Something delicious, something different from the rest. It's so delicious, delicious. Wanna get something yummy, just get some yummy. Wanna get something yummy, just get some yummy. Wanna get something yummy, just get some yummy. Wanna get something yummy. Just get some yummy. Yummy noodles, the perfect snack partner. MD&D Enterprise chuan chung tin temamo in chung bungra che rang carpet vinyl flooring artificial grass woolen carpet doormat tablecloth center carpet folding bed thutnan le mutna na man the sofa kam bed kan nei te hi ron bel chiang ta che foam seat che rang kan neya pillow cushion cover tur puan tha ne reksin du khan tham kan kola cushion te hi imomoni chuan I thukleng size stock zelin kan siam sak thei cha three man ngai lovina first cover kan siam sak thei cha a cover tur po klom takin kan three thein biakin cushion tur po kan siam thei reng boke mattress a po company rang kan neya itak sign amomo ang zel tur medicated mattress spring air company te po kan neye adu plo chi or thole adup nuam tak po kan neya mattress hu bale morveng tu protector po kan nei poke zorle chong tur tan po wholesale in kan pe thei renga dor hi zingda ru ka tanga kaida ru khleng hun thina ni e MD&D himron pan vela idu thu sam ron khan dikti ro le MD&D Enterprise Peter Street le apar khatla Aizol Mizoram